Da ste ljudi, danas ćemo igrati Subway Surfers. Ovdje je moj brat. Coja, say something. Ne. Aco, reci nešto. Reci nešto. Šta? Nešto. Eto, rekao i nešto. Ćemo malo sačekati. Ja ću stopirati dok ovo počne, pa se vidimo, čao. I evo ga, počela je. Sad idemo igrati. Tap to play. Tap. Evo. Vidite što malo laguje. Op, dobar. Dobro je. Sad se poveću malo FPS. Dobro je. Dobar. Spuštaj dole. Vamo. Sad probati. Koji sam ja kreti? Snimam minutu. Evo ga, sad se malo povećao ovaj FPS. Da malo da se popne gore. Op. Ima još jedno. Jel ti me ne zvisaš? Malo pa ne FPS pa se ponovo poveća. Snimat ćemo i Minecraft preživljavanje sa drugovima. Ako se čuje nešto headshot, to moj brat igra Team Fortress, a ne Counter Strike. Free to play me ubija, ne mogu da vjerujem. Sakr. Moj broj suker. Moj broj suker. To je bilo to. Ćao!